Asemohe jwale momamedi re a kena jwale re a matha jwale Dr. Chabalala ke yona wa mmona ho sa fihlile o teng re tlo bua taba tsa bohlokwa. Yes, yes, hallelujah, Semohe momamedi motlere le bohle monna wena king ka pinena e monnatenate momamedi motle re na le batjha ba ka bang 3.6 million batjha ba wetsa etseng ka bona hobaneng ka jeno thuso motaung Carol Naneo la bua monna a bua ka bona batjha bana ke batjha bao ke ba ratang ke batjha bao ke ratang ho bona ba tswetse pele haholo ke batjha bao ke ratang ho ba bona ba ena le bokamoso bo tjhabileng ba phela Afrika Borweng entle e ratehang. Dr. Chabalala dumela ntate wa ka. Dumela ntate Thuso. Ke a leboha ke na le motjha kwano mona he mo ke tsamaya ka di doctor fela ke nkile qeto ya hore matsatsi ana ke tla hula ka dingaka ka bona bile o ema doctor o ema he phamisa microphone o tsebe ho sheba hantle mahlong mona moshimane wa ka. Ke a leboha monna wena msheng ke tla beya ka tsela ya ka kwano mona hore mo mamedi a tsebe ho bona. Dr. Chabalala hona le ntho e jang pelo ya ka haholo jwalo ka ke le lenanong lena la bua monna lenaneo lena maikutlo ka gore le batjheng e be lenaneo le kenang empa maobane mantsibe ha ke dutse ke le mong ka ke nahana ke re ntho engwe ke bona nka re ha re itshware ke a tlatabeng tse re tla bua ka tsona le wena ha re ruti batjha bana tjhelete na re etsa phoso doctor ka libitsa lona ka segwale ke financial education okay tate motho o retsa phoso hobane ke tla o bolella ska hane re bua maobane hanyane ke re ho wena ho bima motjheng especially batjha ba rona ba batho ba batho hore re etse tjhelete empa ho beela ho bea bima hape times 2 hore tjhelete na se re na le yona re keep re boloke ha ke tsebe ntate motho ko bane ne re sa itlwaela empa ke nana ha o ka bana le thuto e hantle hore tjhelete a se ya jwala tjhelete tlamehile re invest gore tlamehile re le batjha ba Afrika Borwa re etse tjhelete re sebeletse jwalo ntate motho re tsetele ntate re ithute ho tsetela tjhelete ka Afrikaans ba re je mudbelle Jebelle o a tsetela jwale ka Senyesemane lona le re a investa ke leboa ngwane so ke di beile jwalo ba ke tswa ona le batho ba bangata ba mamelang lenaneo lena ba bua Afrikaans ka bokhimbali ka mane ba mamela dibaka tse ngata ba dula ba re mametse ha re a ke re kene tabeng ya batjha bana ba o kileng ka bala ka bona ka batla ke wa fatshe ka qetela ku butse ke rena ibe ke ne ke fumana ditaba tsa nnete 3.6 million re fe ditaba tate mtaung South Africa mona hona le batjha ba reng ke di needs ke NEET meaning ke young people that are not in education employment or training ibitsa hape le ibitsa ke di needs NEET ke young people that are not in education employment or training ka bokhutswana ntate mtaung batjha bana re ka re mhlomo re bua ka sekgowa ka re bala palapalo tsa bona empa ha o tsamaya makeisheneng a rona bo Mantala boraro ke batho bana o tla thola ba dutse fatshe ha ba sebetse ba dutse dikhoneng batjha ba South Africa ntate mtaung ha re sheba re ba count out wa le montsha 15 years to 24 by 3.6 million 15 years to 24 3.6 million ke batjha ba dutseng fatshe ha ba tswa ntate mtaung ha ba sekolong ba leka ba bangwe ya sekolong empa ha ba tsebe tlamehile ba qale kae ba bang ha ba sebetse ntate mtaung ba ipotsa ba ye kae ba lo batla mosebetsi empa ha ba khone ho ya moo ha ba na information e right ntate mtaung bua monna o monna jwale ntate ke ka o ko kitseng wena o be teng mona ho bua monna hobane nna jwalo ka teacher ke ngongoreha thuso le thuto ke ntho ile ngwe di a tsamaelana hore ha o mo thusa ka mona a fumane thuto ka mona tswela pele ntate wa ntate mtaung ntho e thusa mohloko gore ha re a ke re buile ka 15 to 24 yes boy now ra ipotsa ka moramo hore ha ke re widen gap ya rona re tlo 15 re be 36 a ke re motho e motjha South Africa re ke motho ana le 36 and less ha re increase batjha bana ntate mtaung ba nyoloha dipalopalo di a nyoloha di amane ho 5.6 million 5.6 million ya batjha ba dutseng fatshe fela Afrika Borwa mona
batjha bana ha ba tsebe dikolo, ha ba tsebe mesebetsi, ha bana di skill. Ke bana ai Dr. Chabalala be butle ke tla wa ka studio ka mona man bua monna ke batjha bana ba iloreng ha my friend Abdul man a lokisa di phone hona le hore ba thuse Abdul ba eme pla ntse ba qoqa le ena ntse le my friend hobana bana le di skill tseo ha bana di skill e jwalo ntate Motaung empa ha re analyze re etsa dipatlisiso tse ngata hore ke eng ntho e bakang sena hona le ntho tse re di bitsang ka Senyesemane ntate Motaung ke di acute disadvantages ka mantswe ma ke di disadvantage tsena tse nololletseng ha re tse kenelletseng ha re condition acute e bohloko bile kenelletse e tibile ke ntho e tibile ntate Motaung ya pele ya bona ke ba bang ba rural setup lo township setup ke etsa mohlala ne ke bua le ntate Moghomo ke MMC wa finance money Velcom a bua ka bothata ba ona le mbona Velcom a re ho nna ntate Chabalala wa tseba Velcom ena if re sa phamisi ditsebe kapa maoto a rona e tlo ba ghost town hobane re na le batjha ba iloreng ha ba khone tswela pele ba etswa ke setup ena ya township setup kapa ba bang ba bona ba tswa maplasing ba itjwetsa fela hobane ba tswa townshiping kapa maplasing ha ba no khona ho thola menyetla e tla etsang hore ba tswe bophelo o le di bitsa di township set up re be le rural set up kore maemo a le maplasing le maemo a le makeisheneng a etsa bana ba rona bana kore a be le kelello hore ha o sana mo ke tla ya teng ho fedile ka nna ke felletse mona ya bobedi ntate Motaung ke inherited and recurring family poverty ka mantswe ma bofutsana ntate molone le bricklayer wena o ipoleletse le wena o tlo tswela pele ka yona ntho eo ha o ipone le motho a betere ho feta lapa leno batjha ba bangata ha re bua le bona ha bana confidence ba shebile bofutsana bo ka tlung engwe e tsamaisana le ntate Motaung gore batjha ba rona makeisheneng ha o lo batjha ba batho ba batsho ha bana di role model tse physical tse pela bona tse ka reng motho ona le mona hona jwale o na phila le rona ku ona sa atleile hona jwale batjha ba rona batho ba iloreng ba atleha ka pele jwalo ke batho ba iloreng ke ditsotsi kapa ona etsa ha ona bana ba reng re atleha ka baka la thuto le training ya rona momamedi o mametse le Lesedi FM le nana o ke bua monna ke latile monna a tlo bua ke enwa monna o ya bua me ke latile motjha jwale re o fa le dipalopalo ha ke batle ntho re o fa le dipalopalo Smanga a re dumela ntate Motaung le Dr. Chabalala ke le mametse ke ka Bothaville ka baza ke ka baza ke le mametse hantle mongwana shia a re Dr. Chabalala jwale le bua ntlha tsa bohlokwa a re bua monna a re fe ditaba motsidisi Marope a re ntatewe ntho o buang ka yona ai ke taba ya bohlokwa haholo ke bona le Mastrata ka Hlolo a re Dr. Chabalala ditaba tsa ke di rata haholo le a re ruta ke molatile ka re a tlo bua ke monna ile ya sebetsana le nna nthwena wena Dr. Chabalala matsatsi ana ha ke kopana ke ne ke le ka Ward 17 mane Bloemfontein ka kopana le batjha ba bangata ba re ntate Motaung re kopa o re thuse o re ise rehab re a fela ke dithethefatsi batjha ba ka ba 24 ba hweletsa ba re re isen rehab re a fela ke dithethefatsi 24 ya batjha bashimane fela ha ke le monkare bana ba nkutlwisa bohloko bana ntho e tsalang gore ha ba sebetse ba dutse fela mme ntho e tsang gore ba dule fela nako nngwe ke ena gore tšhelete ha iyo malapeng o qeta o bua ka yona gore ngwana o holela bofutsana bona wa bojara wa bopepa bo tsama le ena ho ya fihla le bitleng o mametse Lesedi FM mo mamedi motla ke kopa nane o lena o tlo ithekele le lona o ka le reka le nane o lena ke la hao hobane jwale mona ha ke latile monna a bua le batjha a bua le banna ba bang bothata bo rena le mbona re kudiswa le go hloka tšhelete ye Chabalala re kudiswa le go hloka tšhelete hona le monna ya robetseng hona jwale hona le monna ya kulang hona bothata ke tšhelete hona le monna hona jwale o dutse ka koloing ya hae o shebile fatshe e mong o ka taxi ngwa kganna ke mokganni wa taxi mpa hana tšhelete
ho na le motho ke ntate ke monga thepa o na le koloi ena empa hana tjhelete ye ntho ngo qeta ngo bua ka yona kore bana o fumana ba dutse pela bo my friend ba lokisa dintho tsena empa bona ha bana di skill tsa nthwena ha ba khone o bana ha bana di skill bua monna hanyane mannini Motaung a re jo e ka re bana ba rona e ka be ba mametse a re mtate Motaung jwale lesedi ke lesedi a re jwale lesedi ke radio ke o tsho mannini Motaung a re jwale lesedi ke radio excellent ntate wa re thusa tswela pele ntate wa ka Ntate Motaung engwe hape gore bana re bule ka age hlokolosi re itse 15 to 24 yes bana ba iteka ha ba le banyane ba qale sekolo ka 7 years jwalo ha ba le sekolo mane Ntate Motaung model wa rona wa thuto Afrika Borwa mona ene ke ntho ntse re interrogate o one dimensional ka mantswe a re shebile bana fela ba fueng ka kelellong fela ha ngwana a ka bana le bothata mohlomong ba re dibitsa educational difficulties kapa educational disorders matitjhere a rona a dikolong ba le ka Ntate Motaung empa ha ba fuwa tsebo e tjhatsi ya hore ba tsebe hore ha ngwana a etsa tjeng o na le disorder ya education hore a tswele pele bophelong ngwana ona mohlomong o fuwe ka matsoho tlamehile ke mo referelo psychologist e mo bolelle go fuwe ka matsoho ngwana ona le bana Ntate Motaung ba dikolong tsena o tla thola ho bana ke bana ba hallucinate o sa hlanya fela sekolong haololo ke bana ba autism bana bao ba bangata ke bona kore ha re thola re sheba 3.6 million yana hona le bana ba bangata Ntate Motaung ha re sheba 3.6 million yana bana ba about 800,000 ke bana ba ile hore bana le di learning disorders bana le autism learning disorders ha ba khone ho ithuta hantle dikepsele mme rona be re ngwana o domo athi ene ngwana ona ha ka iswa sekolo se itseng mohlomong a concentrate di skills ngwana ona ka tswela pele ya ba motho melomo setjhabeng sa rona engwe hape Ntate Motaung ke rata hore ne rena le pandemic ba bitsa corona hona le pandemic ya bobedi Afrika Borwa mona re bitsa lack of information ha o lo setjhabeng sa Rantsho shaba sa Rantsho Ntate Motaung ha rena information e felletseng ema ona mo re a mabenkeleng Mathaga jolo ka Afrika Borwa re nka diqeto tse nepahetseng re a kgetha hore re bona jwale nako ya jwale kapa hang ning re a kgetha hore re tsa high five ning hore re who's that ning kapa halala ning hape re a kgetha hore ke eng se etsang dijo tsa maemo tsa Mzansi e leng tatso e monate ya Maggi noodles ke bohlodi wa iron mme di entswe ka di-herbs tse monate le di-spice tse hohelang tse etsang kgetho ya sebele dijong tse ding le tse ding mona Mzansi pheha masutsa ka Maggi mo mamedikele bo hle ha re ntse re tswela pele le ntate kwano tswela pele Tshabalala jwale ke a thola ngwana mme Ntate Motaung ha re hatela pele ne ke bua ka ntona hore batjha ba rona especially bana ba batho ba batsho ha rena information ene ke pandemic motjha ha tsebo ha hlole ya sekolong hore a tswele pele bophelong a ye kae a hatele kae ha ka ya sekolong se seng a ba hlole ya sekolong seo hore a tswele pele o hatela pele jwang o bona haholo Ntate Motaung ke buile ka dipalopalo 5.6 million ya batjha ha ba ho education employment or training ha ba yo education ha ba yo employmenting ha ba train hape ha ba train ha bana di skill 5.6 million yo empa ha re sheba hantle re interrogate Statistics South Africa quarter 1 ya 2024 ba ntshitse dipalopalo ba re batho ba batjha haololo bana ba mmala o motho rona and colored nationals gore Africans in particular ha re khone ho participate economy ya rona and ha re sa khone ho participate 80% ke bana ba ke buleng ka bona di needs 20% Ntate Motaung ntse le bana ba ileng dikolong ba ya di university empa ba dutse malapeng ha ba sebetse a dutse ka
degree ya hae mono degree ya hae. o entse degree ya human resource o entse degree Ya ya sociology. administration ya ntho ya office what management ya ntate o dutse hae ka sociology o na le degree tsa bo sociology ngwana o dutse hae man lapeng Ntate Motaung ko bane e gutlela pointeng ya ka ha rena information re le batho ba batjha Afrika Borwa tlamne re study climate maemo a economy ya rona hore economy ya rona e tjena hona jwale ha economy ya rona le tjena di skill kapa dintlha tse hlokahalang Ke difeng? ke tse feng be re ya hona moo ha o thola o sheba Ntate Motaung batho bana ba melata ba tla naheng ya rona mo ba rotlang teng ba understand economy ya rona ho feta batjha ba Afrika Borwa ai boy man ke miss call a go iphetape ke miss call ntwe wena ya boy puti ya mfana u 10 months ke re bana ba melata Ntate Motaung ba tswang kantle ba utlwisisa economy ya rona ho feta rona ba dulang ka hara South ba Africa tswang ka South Africa bona ba kgona ho tlisa economy ya rona ho feta rona tsama Chabalala Ntate nkile ka ba privileged last day ke dutse meeting wa bona bana ba re ke ma Somalia ba bana le meeting Ntate Motaung ba bolele ka di challenges tse re na le tsona location la rona hore batho bana ba shota ka hona le hona le hona mme ha batla ka di shop kapa ka di businesses batla ka di businesses le di shop tse solvang mathata ana rona lo ho feta rona that is why Ntate Motaung itse ha ba bona ba fitla ba le banka spaza shop business ba nkile le business ena re di bitsa di peripheral technical skills o tla thola ba lokisa di phone ntho tse tsa rona ene le tsa rona khalo no tla thola Ntate Kgatebe a lokisa di aine ntate mang a lokisa mane di tara di ketlele Eya, Ntate Motaung. a lokisa dikoloi ana le mo a lokisang dikoloi a kobolla dikoloi re mo tseba hore ke ntate mamang a kobollang dikoloi man And then bana ba e ba phila bana ba e ba khona sekolong ka skill se batjha ba rona re ka ithuta hore economy ya rona e hloka go re ska sheba chelete kapa re cheke hore di 350 di nyolwa neng go re cheke hore fela economy e hloka eng at that particular time Ntate Motaung muso wa Chabalala. ka di artisans tse hlokahalang shut up. re na le bofokodi South Africa Ntate Motaung ha re na di electricians tsa rona ha di enough di plumber tsa rona ha di enough Ntate Motaung le batho bana ba iloreng a ke go tla thola motho a winne tender a re wa aha matlo empa re na le fokodi ya batho ba tsebang ho aha ba leng certified re ka sheba building as a skill hore e easy empa batho ba qualified hore ba ka aha ba qualify hore ba ahe mo awe serious ya di company tse serious ha ba empa ha o thola o sheba batjha ba rona ha re mo haholo hobane ke nana hore ha re understand economy ya rona rona re batla fela ho una economy ya rona empa ha re batle ho utlwisisa economy re batla ho ja fela economy re sa tsebe rena tšhelete ena e tla jwang e etswa jwang tshwantse o etseng ore tshwantse re ithute Poloshia o ya bua mona re monna Dr. Chabalala tshwantse le telele bo Orange Farm man ntate Motaung a ke le tsweng ka papsing ya kgaso le tlemakeisheneng a rona le bo Chabalala ho bitswe bana ho bana ko ngwe kana kwena ba ho mametse rona batswadi re a tapa ka matlong tle di smokwena a re ke le mametse ka tsebetse le thwetwe taba tsa lona di hlakile jwalo ka metsi ya sediba jwale mona le bua ka empowerment e tshosang re a le bua ntate Pulane Daina Chabalala a re bua mshengu ha re Chabalala monna metsotso le 15 pelo ra ya le 15 mo mamedi nomoro ya rona mohala mo re leng teng ke 0860003084 mohlomong na le ntho ka reng a go re ke botse banna ba bua batho bana a go re ke botse re ka etsa jwang 0860003084 re bua ka batjha ba ka ba 5.6 million ba dutsing wena mo mamedi ba rona ba batho ba batho sheba makeisheneng ho jwang banna le hona jwale hle banna ya locationeng le feng kapa le feng kile le nyane kapa kile le holo bana ba rona ba dutse fela ba tletsa ba etse next jwale Chabalala ho etsuwa jwang Ntate Motaung batjha ba rona tlamne ba tsebe hore solution e ba e batlang e teng mona Afrika Borwa empa fela ba sa tsebe information e batjha ba rona tlamne ba tsebe Ntate Motaung hona le economy re bitsa township economy hona mo ba dutsing teng township economy Ntate Motaung selemo le selemo e generate revenue e ka feta 56 billion ka mantswe a mang tšhelete ntse re exchange
re isa phone ho my friend re mamang Abdullah re lokisetse phone mang ho bona bana ho bona bana ba melata o ntso ya shopong o ntso kolotisa mo ha o khutla o so patala it's above 5.6 billion that economy ya township batjha ba rona tlamne ba tsebe hore di-skill tseo re ka di nka jwang hona le ntate Mtaung kile ka bua hona le Quality Council for Trades and Occupation Quality Council for Trades and Occupation he banna ha re sheba di-trades and occupation ke tsona tsena tsa matsoho mme selemo le selemo ntate Mtaung hona le panel ya ditsebi bo Professor Sejake mo ba dulang hore makeisheneng a rona kapa Afrika Borwa ke eng ntho e hlokahalang ba developer di-skill tse batjha ba rona ba ka ithutang tsona hore ba kgone ho sebetsa ba sebeletse setjhaba ke etse mohlala ntate Mtaung re buile ka ena ya di-phone hona le qualification e bitswang cell phone repairing accredited by Quality Council for Trades and Occupation ba bitsa QC2O mo batjha ba rona ba ka yang ba ithute ntho tseo hona le qualification ntate Mtaung ya plumbing mo batjha ba rona ba ka ithutang plumbing ena bo electrician hairstylist ke engwe e dominatwang ke melata di salooneng tsena batjha ba rona ba ka kgona ho ithuta formally ntate Mtaung hore ba kgone ho thola di-skills tseo and ntwe monate ntate Mtaung ko re buile ka hore it's 15 to 24 years 15 to 24 years and o itse wena ho bua ware jwalo ka doctor ware ke dilemo tse hlokolotsi e jwalo ntate Mtaung tse sensitive ke dilemo tse very very sensitive 15 to 24 ya ntate Mtaung tse mo bana ba bangata ba bang ba bona ba tronkong ka baka la diketso tsa botlokotsebe 15 to 24 were sensitive wa nyolo hapa ba fitla man ho 36 ha re tla fitla ho 5.6 million yes ntate wa ka so ntate Mtaung ha ba ka ithuta hore ba shebe di-skills tseo ke di-skills tse le hore di researchitswe selemo le selemo di update cell phone repairing ntate Mtaung hona le batjha ne re ba trainer last year by 24 ba yentse cell phone repairing ke batjha ba ile hore bana ba tswa makeishene a tshwana le bo Tembisa mane Everton mane Sebokeng re nkile 24 ntate Mtaung 24 fela chabalala bana I trainer for 6 years for 6 months not 6 years for 6 months 6 months ba dutse class re le tloetsa cell phone repairing o mongwe wa bona bile ntate Mtaung bile na itse a re ntate Chabalala nna ke tloletse sekolo ka grade 6 re tlo moshemane di-skill tsena o ka kgona ho di etsa ntate Mtaung ba tseba ho lokisa di-phone ka jeno ba bang ba bona ha ba re tjhaketse training center ya rona ba re ntate Chabalala re bolelleng re thusa ba bang jwang re patalla ba ba kae school fees seo ba bang ntate Mtaung ha ba dutse tjena ba kgona ho supporta malapa a bona ba itshebeletsa thu ya bona ebile ntate Mtaung ba registerile di-businesses tsa cell phone repairing and ba tswelletse pele ema ona teng more ya mabenkeleng ya wile wena le ba lelapa la hao di lefa tjhelete di horeng tse 24 e kenyeletsa grocery transport le pulo ya lejwe ka ngodisa batho ba 13 ho plan e le nngwe fumana phomolo moyeng wa hao ka jeno SMS lesedi ho 34774 Clientele Life ke mowadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng asimo mo mamedi a go re kutlwe mo mamedi ke reng ke mo mamedi mona a ke rutle fela rutle mona mo mamedi o moyeng ho le Sedi FM dumela ke apela ntate amona o bua le Thabo Tshilo Kronstadt mona ntatwana ntatwana o ntshwatshitse haholo ke nna ke lakatsa hore ke ka kopana ntate wa mara hona le program e re gana mo ke batla mo etsa ho thusa batjha ka go etsa technology like for instance go etsa barcode wa ba tshetse a living lab web all right mamela mogotsi yaka mamela ke batla nka dinomoro tsaao re tse o tla bua le wena hantle le hlakoreng ke a utlwa ntho e buang ke ntho a bohlokwa hampe ke tlo kopa hore ke nke dinomoro tsaao ne ke nanne hore o tla botsa ntate mona o re ntho ena e o touchitse hobane ebile wena o na le ntho tse itseng tse o ka di etsang re hloka batjha ba jwalo ke tlo nka nomoro ya utlwa papa ka technology because jwale bua pele re fatsela technology ntate nka le bua go nne tsona ke ga o tlwela o tsena le ona re tsena ntse go thusa e re ke nke dinomoro tsa hao nomoro ya hao ke mang 071 o ibitse kaofela qalella
or 071 754 6390. 071 754 6390. Lebitso ke Thabo Kidile ka mona ka Kroonstad Mauki. Thabo re a leboa wa tswa re bua dintho tse tsena re bua taba tsa bohlokwa ke tla o letsetsa ntate Chabalala utla ena re buang ke motjha ke thaka lona o lekana le lona ke doctor bona jwale ke ngaka ke doctor mentwe. Thank you. Dr. Chabalala ha ke tsebe ha ke le phoso o ntjwetso ska tshaba ngwana ka hore a ntate Mtaung o bua phoso ntwengwe e ke bonang re ba le bothata haholo jwalo ka bana ba rutwe ntho itseng ba tsebe ntho itseng go rona tšhaba se setso ha ibe ke le phoso o ntjwetse ntate Mtaung ko se tshepale ho etsa dintho ka o khatha dikona di shortcuts re batla ho etsa dintho ka di shortcut re khatha dikona ha re tshepahale ha motho a re tshepane ha re tshepahale ntho ke be ka ke nngwe dintho tse tsang hore ntho tsa rona di yeme ha ke le phoso ntho tse hore ntate Mtaung phoso ntate Mtaung ha o phoso ebile ke ntho e ke bolellang baithuti ba ka ha o lo bana ba etsang di skills re wa tswa ha o le motho e motho o thusa batho ba batsho ka mlo utlwisisa hore re tswa ire mo batho ba batsho ba kileng banka advantage ka batho ba bang ba batsho ha ile hore ntho ntate Mtaung o tla no etsa 100% ha ile hore wena wa etsa e etsa 150% if not 200%. Oh yes boy hobane o lwanela le ba bang ba tlang ntate Mtaung ka ke le ntate Chabalala tjena tlamne ke etse mosebetsi ke thuse setjhaba sena hantle ke etsetsang le hore in future ha o ka tla Chabalala o mongmone a bua ka di solution tsa batho ba batsho a kgone ho tshepala setjhabeng empa ke a tshepahale e jwalo ntate Mtaung tswela pele ntate wa ka ntate Mtaung hona jwale ebile re butse intake mo re batlang batjha bana di needs young people not in education, employment and training re batla ho ba thusa ka di skills tse matchang economy re shebile economy hloka eng le ba thusa ka di skills tse matchang economy hore economy ena e hloka eng tswela pele jwale batjha bana ntate Mtaung re butse di application o tloa ka di 1st tsa May re tlo di kwala ka di 15 tsa June now ke di qualifications tse tshwanang le bo plumbing ntate Mtaung bo electrician bo cell phone repairing bo new venture creation ke mo rutwang o bula kgwebo le hore kgwebo e tsamaisa jwang ntwana ya tjhelete ne re bua ntate Mtaung hore tjhelete ke struggle sa go etse ke struggle sa go keep jwale khosong e o rutwa yona that new venture creation be re bana le coding and robotics hona le batho coding and robotics robotics ke bona nna le batho bana batjha bana ba re nna ke tseba ho pheha re batla ntwana ya go tseba ho pheha re certify hona le certificate sa o bitswa chef ke NQF level 3 gore o be certified chef o kgone ho ipulela kgwebo ya bo chef kapa o yo lo batla mosebetsi kae wa bo chef and then be re ruta le bana ba batlang ho etsa meriri batho ba bang ke hair stylist ke NQF level 2 and then tatemto antse re di NQF level mamang o tjho batjha ba kgona ho kena ka bo grade 9 mo bo grade 8 se re bua ka bana ba itseng rona re tlweletse sekolo bana sekolong o thwe re na le re domo na motho buila mpa re domo nyana le ya khona ke bana ba matsoho ba ke bana ba matsoho ntate Mtaung ba ile reng go tloa ka di 1 tsa May o fitla 15 June re tla be re ba amohela re ba fa di training tseo ntwe monate ntate Mtaung gore training ena e practical and occupational go fa nako ka classe ha re ke 12 months nako lo idula ka classeng ke 3 months 7 months yena ke e lo reng o sontso o sebetsa ka ntho tsena ene re a o beya le di shopong tsena hore o lo ithuta ntho e ke ratang ka bana ba melata hona le ba bang ba itseng tate Chabalala ke a bona batla di skills tsa hore bana ba lokise di phone rona re le Abdul re le Ahmed re ka tla re lo ruta bana ba South Africa go lokisa ntho tsena monna o sebeditse man ba thusa bua monna man o be monna ya buang ka jwale o etse nthwengwe e itse matshidiso a sena mphofo hana molemo man matshidiso tshwantsa be le phofo bua monna ba le ntate Mtaung ba tšhabana ba re thola kae hona le landline ya rona ke 016 100 6699 016 100 6699
and then hona le website ya rona ha ba batla patlisiso ba ro arabe WhatsApp ya ba re ntate ba re ngotse ba re di WhatsApp re di entse ntate ha arabe thusang tate Tshabala thusang tate ke bona ba mamedi ba ngotse e bana etsa mosebetsi wa lona dunja le verk lona ba sebetsa mo ho ntate Tshabala ba re ntate Mteng re mo hloka jwang ntate re rometse di WhatsApp ha so re arabe thank you tswela pele and then ntate ntate Mteng website ya rona ke www.ifasco.co.za. Good. Ifasco ke IFASCO. Ba bang ba bona hobane ke batla ba ka ya marangrang Facebook ba search Ifasco Academy ba like ba follow ba tlo bona di update mo empa selemong sena ntate Mteng gore ka between 1st of May le 15 June be re thusitse batla ba ka bang 1500 so that next year ntate Mteng wa ke tla ho wena kana kwena ke re ntate Mteng ke bane ba tsaba batjha ba 1500 ke ba rutile di skills yes ke ntwe ke batlang eo ya ntate Mteng re ke bana sa ba lokisa di phone ba ipuletse kgobe tsa bona ba bang sa ba sebetsa hobane ba khone ho thusisa hore economy e batla le hore ba participate economy ba ka etsa jwang pheta nomoro hape ya landline ke 016 100 6699 ya WhatsApp bontate Mtsoisane ba tlo e araba WhatsApp ba mamedi ke 076 458 2837 ke 076 458 2837 Gladys Mokoena re ntate Tshabala re mothola jwang ka taba ena di skill to me Phakalatsane le yena a re a Motaung re a leboa hle Dikomo Janet le yena a re rona re ka mona ka Kroonstad re hloka motho a tshwanang le yena batjha ba dutsi fela wena Gestology re a leboa Mpia ke Dlamini a mfoka Dlamini o tibuthini na Gladys Mokoena le Mpia ke Dlamini ba re hloka batho nna ke batla mananeo a tshintshang bophelo ba motho ke batla kora ke etsa program e tshintse bophelo ba motho wa bona Tshabala mme ke kopa hore ka boikokobetso bo boholo jwalo ka motjha eo ke khethetseng yena hore eno e tla ba motjha ya thusang batjha ba bang ya tshintshang maphelo a batjha ba bang ke a o kopa hore batho ba o sebeletsang ba arabe di WhatsApp hoba di milione tsena tse o buang ka le tsona ona jwale di utlwa bohloko ba ngotse di WhatsApp ba sa arajwe ha motho a bitse fela sa arabe WhatsApp Tshabala mo batlele studio sena sena sa mabidi mo be udima sona a be sa lo bapala ka ntle ka man kapa kirva mo be kirvaing a lo bapala hobane batho bana ba lapile ba hloka thuso pheta nomoro hape ya WhatsApp ke 076 458 2837 076 458 2837 Thank you ntate bare ntate ba o hloka ka Ventersdorp ka mane le bo Northwest bare ka nnete ba o hloka haholo bo ke bona mona bo Asive bare akatle ka man ka Stakespruit bare Stakespruit ke sono bare ntate Mtaung Roma metsi a ke le tliseng le sedi le batho ba tshwana le bo Tshabalala Stakespruit ba tseba o tla re thusa tle le skela re tloela re tsietsi mona ke dipapadung ha ba palwa fela mona batjha ha ona mo ba yang teng Balemani Mpevu a re Lesedi FM ke college ke university ntate Tshabalala ke a leboa monna modimo letse hantle ke a leboa ntate Mtaung o leboa rona ke ikgethetse wena ngwanaka ya ntate Mtaung hore thuto e be teng batjheng nna jwalo ka professional ka e le botitjhere ke batla ke tsamaya mo la se ke tsamaile lefatsheng ke be ke tseba hore hona le bana ba itseng ha ke ba kopa ba kgona ho thusa batjha ba bang amen amen ntate Mtaung ke a leboa thank you thank you